Doctrinal Department Zirlai zong te pathian ni chibei le vek ule voinia Doctrinal Department Zirlai ten kan Zirlai zirtur hi Zirlai somni pakhatna tui baptisma ti ania apoimo ema chandamna ania chuwang chuanin uluk deuhin kan lo zir le anga a chawme Bible chang chiartur marka bung som paruk chang som paruk le tirkaude thir ti bung ni chang som thum pariat ania kan chiar lang lo mai nga hilai Bible chang hi chu chang lar tak ania ke ni Pentecost te chuanin kan shevek tura ngaila chuanin Zirlai kan lu chho ngal mai anga tui baptisma chung chang hi Christian te zinga ngei dan le pom dan sang atam hle a ni zan masa a debate kan ngei thla ka chang te pon kan lo ngai thavem ka shilawa kan ngei thla ka chang te pon chiang takin alanga chuwang chan ko shan anga in chha zong de tho hian baptisma hi serle sangzinga pakhata an nei vek hlomani nima sila baptisma kan rin dan le kan in chantir dan ne ro chu a in ang lo hlom hle thungani kan ngei thlak tak ang khan ni zan masa debate na kan ngei thlak tak ang khanin iso ain baptisma hi in pathian zoka te mintia chuwang chuanin apoimo na te kan hriat chian kha hi apoimo ema tin Bible hi kan hriat chian apoimo a pathianin chandam kan ni theina tura ta na thu min pek a hianin Bible hun bi then hi kan hriat apoimo a eng huna nge kan om ti hi kan hriat apoimo tun huna chuanin thuthlung thar huna kan om to a thuthlung thar huna ta na poimo ber chu chandam ni theina na poimo ber chu iswa hi pathian ni ti kan poma tuile tharawa kan pian thar kha angaya nawa hun lai chuanin long tukte Abraham hun lai chuanin sertan te ania chuwang chuan eng huna nge kan om ti hi kan hriat chian apoimo ema Bible hun bi then hi kan hriat fia apoimo ani baptisma hi engi ania engtia chantur nge engi apoimo na le atul na ti te kan hriat chian angaya chuwangin baptisma omzia le poimo na te voinia kan Zirlai bu in te mazong aron da seitur tam tak oma se apoimo zual apoimo lai tle mazong aron da langa chu kan zir don ani pakhana chuan kan kaushan thurin article of faith kan hmu dana chuan kan kaushan thurin article of faith a chuan baptisma chungchang hi tiang hian kan hmua pathian lekhabu thu anga baptisma chandan chu nimphum ania an khovel ngai nat na le swalna ata hoikira sim tak zet ti tan ani kaushan danin baptisma chantir theitura arwa rongbol tu in pathian thu zomin tirkaude thil ti bung ni chang somthum pariat te bung ria chang som paruk bung som chang somli pariat te bung som pakwa changa thu dung zuin Lalpa'n Iswa Krista mingin a chantir turania ti chuan mathaya bung som ni pariat chang som pakwa thu hi zomin a hlen chuak ani ang ti in min shila kan thurina alan ang hian United Pentecostal Church kaushan chuan baptisma hi nimphuma chanturani ti kan ringa swalsim swalata hoi kirte tan an swal ngaidam ani theina na Iswa Krista minga chantur ania he baptisma hi kaushanin chantir theitura arwat license holder chinten an chantir tur ni ti dan kan nei ni kani Pentecost kaushan te chuan kha kan article of faith ta alan dan ania ti chuanin panhina chuanin panhina kan lumhain kan article of faith kha mishing phwa chopani lawa Bible thua mi lak chwa thawani ti kha kan chadon nia panhina chuanin baptisma omzia aron tia baptisma omzia te phei hi chu Doctrinal Department phei chuan soinon ngai to lawa en lo pua soi thei tur kan ni to a kan la soi thei lo ni chuan soi thei tur kan in bua se po tu na changin apoimo ani baptisma hi Greek tong chuan baptizo ti ania omzia chu nimphum chiapil ti na ni chu Greek mi stodza chuanin baptizo verb hian
omzia pakhat chia ne chu nimpil ti hi ani baptism le immersion hi thil thumun ani atia we vain chuan baptisma chu nimphuma muangchanga lak chhuwa le hi ani ti in alo hril fia bawk ani Bible atanga kan en point baptisma chu nimphuma chantur ngei ani ti hi nia rual ani lo ani tin baptist tu zohana tang khan achiang le em baptist tu zohana khan Jordan luya a baptist china tin ti hian alo soya zohana bungthum chang somni pathuma ai no na salim khokyanga a baptist boka chuta chon tui atama wangin ti ania baptist ma hi thlor emo thi emo a chantur ni sala chuan tui tamna hmun Jordan emo ai no na emo zohana hian a baptist holawang heng ba ka hian baptist ma hi nimphuma chan ngei turani ti kaushan shwai tu ma sa de thu soi le Bible atangin kan sha thei chung ta chu nauzir chho le ila pathumna baptisma chi sang Bible baptisma kan mu te le Bible umlem lo zuda sapun ten baptisma le nausen baptisma telin baptisma sang lo tar lang ila pakhatna chon zuda sapunte baptisma chandan Pentecost nia nam sang kal khom te zi nga khan ram kho khwal juda te le an sapunte nen ti kan muwa ti kau te thil ti bung ni chang somthum paria ta khan Israel te hi ma sang atanga sapun nei nam an nia ai gupta tanga an lo chhuapo khan an zi nga nam dang tam tak an tel ve ni sapun ti chu tuna sap lo ni ta la Mizoram ilo omta Mizo nama I inlet khan sapun ini chu sapun om zia nia Israel te ma sang tanga sapun nei nam an nia ai gupta tanga an lo chhuapo khan an zinga nam dang tam tak an tel ve ni khang te kha Israel te zinga sapuna an tang hlen ta an zinga langsar tak chu kaleba kha ani kalepa poti theyang chu apian le murna chuan ken namania judasa aphuna wangin judanama chiar ani zentel namten juda sa an phuna chu judanama ain chiar ta chu zentel namten judasa an phuna an ti ngei tur thil pathum auma chu pakhana chuan sertan ania panhina baptisma ania pathumna in thoina te an ni sa an phundona an ti ngei tur ni zentel ten juda sa an phundona an ti ngei tur ania baptisma hi an ser tan na hliam adam nuwa an changchina luya emo tuikwang lian tak innim phum theina emo an changchina ni tin rabi pui thiam ten mosia dan then khat an lo cham lain sapun tur chu tuya alo in nim phum thin ani khakha juda sapun te baptisma ania panhina johana baptisma baptist tu johana khan simna baptisma a chantir thina Iswar Krista kha Israel namten an shiat theinan tuya baptist tura local ani keizongin baptist tu johana khan keizongin insimna turin tuin ka baptist thin cheu tiang khan johana baptisma khachu simna tura baptisma ania mitam takin an swal thupa join Jordan luya anhena baptisma an nun changani Johana khan tui tamna hmun Jordan luya te ainona te nimphumin baptisma chantir thina mase baptisma chantir kha swal ngei damnan anilwa simna baptisma ania wangin thuthlung thara chuan atling tok lawa chu wangin kaushan alodin khan Johana hna simna baptisma lo chang to zong te khan iswa mingin an swal ngei damnan baptisma an chang le evekani chu tirkau te thil ti bung som pakwa chang thum matang chang nga khan kan moni pathumna nausen baptisma ni le nausen baptisma chantir hi kaushan tam tak chuan an ser le sangpoi mo taka an nei me ka Bible ai ro chuan tran chan tur engma aom lo ni nausen baptisma chantir hi engtik lai chen nga chin tran nge ti hriat a har le a wal kar chuan a le khabua
ti hian lo ziaka nausen baptisma lo lan na saber chu kum edi za somriat panga khana niya kum zabi parukna thleng kha chuan man tlang lon alani lo ti ina ziaka ni kau shan tam takin nausen an baptist chan niya an soi chu puitling ang boka pathian chandam na changtu te an ni wangin an tia iswan aringa baptisma changchu chandamin an omang atiang khan baptisma chu rin na nei theiten an chantur ani chu wangin nausen baptisma chantir hi bible a zirtir na kan mulo wangin bible zirtir na kal tat ani ti kan shadon nia in nausen te hi zona tam tak om thea nausen te hi chandam an ni ve don lo mi ti te zona om china nausen te chu an lo pianin pathian ne na kan hlan china bible po in zia ka isu po khovela lo kan khan hlan ania ta chuanin nu le pa te rin na kha an trom ani nu le pa te kha an poimo lutuk nu le pa rin na an trom ani ti kha kan shadon ania palina thuthung thar baptisma hei hi tun kan om na mun ania khoi huna nge kan nom khoi huna nge kan om ti kan sha ta poimo a tun thuthung thar huna ta na chandam na poimo chu tui baptisma le tharau baptisma hi ne tharau baptisma pon kan da zir chhozel don ani Pentecost nia tharau thiang hi malo thlen khan an zinga petera lo ding chhuaka mi pui ron pung khom te hne na chuan iso an khen be ngei kha Christia Mesia Shak thi ani thu a shilfia chung ho te chuan an thil ti sol an shet nuwa chuan unau to engtin nge kan ti ta kang an tia peteran ti hian alo tia sim ula in sol ngei dam nan iswa Christa mingin baptisma chang chero atia khovela kaushan lo din ni chu Pentecost ni hi ania ti ni hi ani ti hi kaushan zong te inlung rual na ania Pentecost nia chuan tharau thiang liman changa iswa kha mesia ni ti an sia an so ngei dam nan iswa mingin nimphum baptisma an changta ni chu kan soi bel du chu then khat chuan in tun la ya soya tam em a ni zan ma salok debate a po kan sia iswa khovela om lai khanin a hnen pan tu te cross an khen be a abulami te po tikhan I chandam an nia nga tinge baptisma an changsi lawa chandam an ni tho sia ti zona te om chin ma se khang hun lai khanin tui baptisma chandam na hela om lowa tui baptisma chu iswa thole nuwa khan iswa in wana alondo na khan asoi chawani chu wang chon iswa khovela om lai chon iswa nei tu le iswa pan tu piang te kha chandam an ni mai ti la ya kha fia dewin kan shedon ania tir kaute thil ti le khabu kan chiar chuan tir kauten an rong bol na huna iswa chanchin an shila an thu oi te chu iswa mingin baptisma an chantir zel thin bible mutura tam lutuk tir kauten tui baptisma an chantir te reng hi tuya nimphumin an chantir china bible atangin kan mu theya Philippan mitir re baptisma chantir khan Philippa le mitir re chu tuya chuan an zukal du na tin Philippa chuan ani chu a baptista a tin tuya ta an chwa tui ata an chwa chauve le lalpa tharau chuan Philippa chu alabo ta ti kan mu ni tir kaute thil ti bungriat chang som thum pare le thum kwa kan mu ani Philippa hian tuya lupuin mitir re hi a baptist ti kan mu a nimphum theina tui tam na huna baptisma anin chantir ani tin Paul chuan baptisma chu phum ani zia he tiang hian min shil fia le boka kolsa bung hi chang som pakhata chuan baptisma chuan ahne na phum in lo ni ve to sia tin tirko Paul khan baptisma chu phum ani zia lo soi ni chu wangin baptisma hi thuthung thar kaushan huna chuan swal ngai dam nan iswa Krista minga hnim phuma chantura ni ti Bible tangin achiang em ani in Paul dang ten thora an chan chin hi baptisma ani lawa rantizo ani ti kan do shedon nia thlor kha baptisma ani lawa rantizo ani a baptisma chu nimphum chia pil ti na kha ani ti kan shedon nia tui baptisma chungcha nga hian zirtin lerin dan tam tak om ma se Bible zirtir na hian ding ngetila baptisma chu kan sual ngai dam nan iswa minga nimphuma chantura nia chu chandama kan om theina tura lal iswa thuthlung ani ti kha
chiang takin kan shedon ania kang kha voinia kan zirlai zirte chu ania zona hi panga oma zona hi kan seilo me ke manin a chan na te kan lo en veanga kan zir chhuate hi ka chiaranga chuang kan du tok don nia pakhat na baptisma hi khovel ngai nat na le an sual na ta hoi kira sim tak zet te chan tur ani panhina nausen baptisma chantir hi bible om lova chu wangin chandam na tling zo ani lo pathumna baptisma chu chia le thashiat na nei to rin na nei theiten an chan tur ani palina baptisma chu kan sual ngai dam nan iswa mingin hnim phuma chan tur ani pangana kan sual te ngai dam ani theina na baptisma kan chan lo chuan chandam kan ni lawang aka kan zir chhuate ani uluk takin doctrinal department te puitling kan ni toa chuwang chuanin kan chenral komna te kan college kalna te kan na thona te midang te shirshi thei tur khopin pathian chandamna thuthlunga hian kan chiang don ania lalpan thu malsawm ro se amen